Vara Perxudres Podcast'te. نیسان 2026 ji Üniversiteya Mûşê navê wî Hamîd Korkmaz gencekî seba derseka xwe ser podcastê hinek pirs şandin ji min re. Ji mesaj û mektuban mala wana ve ji destekçiyan ez zanim tevî akademisyenan gelek üniversitelê li Perxudres podcastê guhdarî dikin. Bi wan guhdaran mutli û mesûdim û ez bi wan pirsan jî ewên bi destê Hamîd Korkmaz ji hêla Mûşê hatibûn pir kêfxweş bûm. Pirsa yekê dûz bû û bi wê dûzbûna xwe zor bû. Podcast çi ye bo te? Di cewabê da min got podcast li rêyeka dûr bî yar e. Li mala xwe bî mêvan e. Bi tenê bî dost e. Merakliyek bî mekteb e. Xew lê herîmî bî hebeka xewê ye. Di depresyonê da bî psikolog e, psikiyatrîst e. Di tariyê da bî şewk û şemal e. Sewdaser bî mektûbek e û di kêfê da bî kêfa li ser kêfê ye. Pirsa duduyan ser kinbûn û dirêjbûna xelekên podcastan bû. Di podcastan da xelekên kin çi qas kinbûn, xelekên dirêj çi qas dirêj. Li ser vê pirsê jî di cewabê da min got dilê te bixwaze dikarî bi saetan, dilê te bixwaze dikarî bi çend saniyeyan xelekên podcastan çêkî. Hinek ji bejin dirêjan hez dikin, hinek ji kinikan. Eynî ew meseleya gewr û esmeran e. Ez ji van bejin dirêjan hez dikim, lê kinikekî ez kuştima. قورا فرحزدكي مسمكيز كشتما أمون هسيري بيني تكلنا بجيشما Pirsa sisiyan ser misyona podcastan bû. Qesta podcastan çi bû? Ew kêrî çi dihatin? Ne pirseka zor bû? Di cewabê da min got ez ji bo hîs bikim ku ez li heyatê me li ser Perxudres podcastê me. Hinek guhdarên Perxudres podcastê ji bo xwe nekujin li wê guhdarî dikin. Her podcastekê hedefeka wê heye. A me hedef heyat e. Qesta me ew e, westa me bo wê ye. Guhdarên vê podcastê û ez em dixwazin heyatê bibîsin. Gava ez mirim, dixwazim çend guhdar werin ser tirba min û çend xelekên podcastê vekin li ber serê min. Dixwazim heyatê bibîsim û wê stranê. Ewa dibêje mirin xweştir ji vî halî. أبينان تبكلو دردي تدوري مخستن بسردي قوت بيجي درج من بردي مرين خوشتر جبي حالي مرين خوشتر جبي حالي Pirsa çaran ser popülerbûna podcastan bû. Millet seba çi ji podcastê hez dikir? Min di cewabê da got çunku însanên sed sala 21 li samîmiyetekê digerin. Çunku rengên vî zemanî dixapînin çavan, dixapînin însanan. Di tariya şevê da çaxa çav çavan nabîne, rengekî dixapîne tune û wê çaxê tenê deng dikare di wê tariya ripreş da rastiyeka ji dil raber bike. Ji ber xapandina rengan, însan çavên xwe digirin êdî û ew dixwazin bi guhên xwe bibînin. Vodcast jî hene. Podcastên bi vîdeo. Lê di wan da jî deng li pêş e. Pirşa me ez ne ji çavan ji guhên însanan diçim dikevim dilên wan. Bi min hîn samîmî tê. Di şevereşekê da deng ancak wê ji dil were. Mane? Bi şor û şîretan geh erotîk, geh melankolîk, geh bi düzen û disiplîn, geh bê serûber û bê retorîk dengê min bête. Pirsa pêncan pirseka enteresan bû. Karê podcaster û dengbêjan çi qas dişibiyan hevdi. Li ser vê pirsê jî min di cewabê da got wextekê dengbêj li dîwanên beg û mîran bûn. Bi finansoriyên wan disran digotin. Îro li dinê gelek podcast bi destekên guhdarên xwe weşanê dikin. Perxudres podcast jî ji wan podcastan yek e. Beg û mîrên podcastê guhdarin yani. û podcaster jî dengbêjin
لبر میکروفونینه. بس فرقك هي. دنگ بیش دبن حکم کیجان میری دابونا بس نین ویددان به پاتروناجا کلتوری و جار جارانجی مجبور ج راستیه دور دکتن. از ناغازم ج راستیه دور بکبم. ناغازم به پاتروناج پاتیناجی بکم. سبا گهدار من نکن بن حکمه خوا دستکن وان حتا رعده کنه ج پیوا از قبول ناکم. ج پیوان و پرنسیب مرا ج شرفا پودکستا مرا عیبه. هاي مال ميلاد الشرف مال مرة عيبة بالخلق تنقره. پرسا ششان سر روشا پودکستین به کردی بو. جواب: روشا پودکستین به کردی قصدا من کرمانجی و زازاکیه برباده. نیسان 2026 نها 9000 پودکستین پسما من مین فارس هنه. به کرمانجی و زازاکی لسر هف کی اکتیف نه 9000 نه 900 نه 9 نه پودکستی تننه. ده دورا غازته یاندا بلکی امکان تنبون به کردی غازته در ندکتن. ده دورا رادیو یاندا بلکی امکان تنبون رادیوین به کردی تنبون. ده دورا تلویزیون یاندا بلکی دیسا امکان تنبون تیویین به کردی تنبون. بس ایرو لسرانسر دنه ده مدیای دا دورا پودکستانه. لکا کیجان کرد دکاره جمن را بیجه کو امکان تننه. نه استودیوین مستی مزن، نه میکروفونین بها و گران، نه جیت. هما به میکروفونا تلفونه هر کس دکاره لمالا خوا پودکستا خوا چکه. لی ملت ما مسکینه. و زوردارین پولیتیک جخارا دکه پرده و ستاره. لما جارکادن بیجم. روشا پودکستین بکردی برباده. پرسا هفتان سر مجارو مسئلهین پودکستین بکردی بو. پرس پودکستین به کردی بهتر لسر چه دسکنن کنیام به پرسه و من ده جواب دا بکن گوت پودکستین کردی هبن و لسر خواب سکنن بسه